batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Na dibanza ya mfumu ya kizunga dokotolo Gibandu Ndungidi bamwangisi ntangu ya inzo ya bisalu ya mbanza ya Matadi baunde kuizaka tambula na mosi ya conseiller ya mfumu ya kizunga kilumbu ya ntete ya sabala yai kilumbu ya makumi zoli ya ngunda Februari ya mvula mafunda zoli makumi zoli na tatu okuna na kifulu bakena kutungila nganda bantaka ya Lumumba pe bakwenda kadiaka okuna na zandu bakebogolaka na ndinga Lumputu marché central ya Sid kuna nde bakena kutunga bakwenda samu batala wapi mutindu bisalu ya ntungulu ya zandu yango ya Sud pe ya nganda bantaka ya Lumumba kena kusalamina na ludia tusu ya conseiller en communication Mbuta Dani Bavwidi na conseiller ketalaka mambo ya jeunesse sport pe loisir maître de Delona na meso ya baombangi bamonaka eti bisalu kuna na zandu ya Sud ya unde kena kutambula na mutindu mosi ya Mbote bakena kutedimisa yai bakebogilaka ba beton to pe ba pilier ya unde uza simba bima na beuza tula lokola étagère ina baki banda kutekila na kati ya zandu yango yewiza vwanda na 488 meza pe ba magasin nana bifulu ya kubimisi na doti ya kivumu yia chambre froide mosi abattoir mosi bakikuza tula diaka parking kifulu baki banda kutedimisi na batomabilu pe babima ina baki banda kunata samna kuteka mutindo ya bakuza kazabisila yau na tata conseiller technique ya gouverneur des provinces Mbuta Bigaz na ndambu ya nkaka kuna na ndambu ya chantier ya stade Lumumba bakuizaka yamba bao na mosi kele chef de mission ya bureau technique pe contrôle yani de kuizaka monisi na ba wapi mutindu bisalu yango kena kusalamina. Je crois que bien moi c'est même moi on a venu dans le terrain mais moi la réalité peut-être moi mogutu ba ke mingive parce que réalité bien moi c'est on a yao que banje que sur terrain que musala yana kwenda yana kutambona fasi mosi ya Mbote avec le nouveau gouverneur Guy Bandu tout le système ya chronogramme ya ba travaux. Les chronogrammes, en tout cas, on va respecter quand même. Puisque, même si on a remarqué le changement, parce que on a un chronogramme, donc, mais peut-être ce timing, il y a des travaux, il faut respecter. Donc, par rapport à Tama Salamaka, il y a un nouveau Messalama, il y a un gradin, il y a un savait. Boubia de Touba qui salle l'union concernant le gradin à ce stade, il y a déjà Roumanissa. Donc, à part le gradin, il y a des mosquées enterrées dans Toto, kuna na partie est à projet déjà la fosse sceptique n'a pas pu perdu il y a que déjà il y a Romanissa donc d'ici là zika on en Toto donc que mon a déjà fait donc il y a même ça déjà quand nous là qui mon a moisto ben que monter qu'on ben que mon a maintenant la partie en toile là ben on va béton on couler il y a massif à béton il y a que bâtiment principal. Il y a un avec un temps maintenant d'ici donc tu peux sa timing à 45 jours. Donc dans 45 jours bâtiment il faut ya manisa kubanda na nganda tina kati baunde kuizaka mona wapi mutindu bisalu yango kena kusalamina na ndambu ya inzo ya bisalu ya mango baunde kena kutatamana bisalu ina nenenene bafuti sala lokola ba gradin pe ba mambu ya nkakankaka pe inzo ya bisalu ya Sodimas yani nde kena kumanisa bisalu ya feti bakebugulaka na ndinga Lumputu travaux de finissage belo fetza baiti nganda bantsaka bakena kutunga ya kele ya 20000 places mekanti bivwandulu ina bamuza nata deja ya kele ya 27200 balutikisaka samu yankaka lenda toluka pe bayikuza vinganisa yankaka ngudi ansamu bakuizaka tubila ya kele accélération ya mise en œuvre ya zone ya libre échange na inti ya Afrika topenza lasani na bandambu ya bainti ya Afrika mutindu ina ndeba kuzaka tubila kuna na lukutakanu ya 37 ya Union africaine ya kuizaka sangisa 35 ya bamfumu ya bainti pe bamfumu ya ba gouvernement ya bainti nyoso kele na kati ya kimvuka yango ya Union africaine befuiza baiti lukutakanu ya vwandaka diswaswani mingi sana metadila nkinzi ya ibake bogulilaka ya anniversaire tope kubanda kuizaka butuka kimvuka ya ibake bogulilaka Union africaine yaunde mekuiza sala deja bamfula makumi zoli na kati ya kimvuka bake bogulilaka commission conseil PP bamfumu ya bainti nyoso kele na kati ya kimvuka ngo baunde kuizaka lomba bakuiza bimisa bamakesa ya bainti yankaka na bifulu ina kewla kindu samna kulandila mambo metadila ndembama pe bakuzaka tubila dia
kuyaka mambo metadila sécurité, unité topengwizani na bainti ya mvimba ya Afrika. Pe bamfumu nyonso kuizaka wizana bakwiza sala nyonso samna kukotisa ndembama na inti ya Afrika tope ya bake bugdaka na ninga lomputu ku rétablir pe pengwizani na bandambu ya bainti nyonso. Benofedza baeti kaka na lukutakanu yango kuna benofedza ba kimfumu ya Union Africaine vwandaka na mfumu gedi atisaka inti ya Senegal mbuta Macky Sall mekanti yani nde mekatoka kubika kimfumu pe animepesa yao na mbuta Azili Assoumani yani nde ekele mfumu ya inti bake bugdaka Ile de Comores. Kimvuka mosi ya mutopi kena kumunikisa inti ya République démocratique du Congo kuna na bantaka ya Ligue des Champions ya CAF ya kele AS Vita Club ya Mbanza mfumu Kinshasa yani nde kuizaka sotoka kilumbu ya Sabala na ntwala ekipi ya inti ya Angola na kumbu ya Petro de Luanda na makongo zole na mosi kuna ana ndambu ya Brazzaville kifulu Vita Club kuizaka poni na aniguza budila bantaka na yande bilofita baeti ya kele bantaka ya ntete Vita Club mekuza bula samnene metadila phase de groupe pe samnene metadila coupe ya confédération équipe ya Daring Clay Motema Pembe anuzaka sala mpavala na équipe ya Diable Noir du Congo na ngada bansaka ya 11 novembre na inti ya Angola pe tupuisa mazembe Anglebert yani nde kuizaka pola bansaka na yandi ya zola anuzaka bula samne metadila phase de groupe na makongo tatu na mosi kuna na équipe ya Young Africa na inti ya Tanzanie pe na ndambu ya kaka Lupopo kaka na confédération kuizaka okubwa na makongo zole na mosi na ntwala équipe ya Mamino Galant ya inti ya Sud Africa kuna na ndambu ya Zambi kifulu Lupopo poni na kanikonda budila bansaka na yandi benofedza baeti ya kele mutindu ina bansaka ya phase de groupe ya confédération bimfuka nyose mutopi ya inti ya République démocratique du Congo bau ndeke na kubula bansaka ya bau na nganda kifulu bakwendaka poni na banganda ya bansaka balinda budila sam eti banganda bansaka ya inti ya République démocratique du Congo yaonde kuizaka baka l'UVV ya CAF kaka nganda bansaka ya Mazembe beno nyoso landaka beto matondo mingi awande betu mekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.